Horas. Nang songoni amang pargot cinami. Asa marso memahami tu amata mulai jari na bolon. Na pinot palangi do tano do akara sa isina. Jala hamu be asa marsoba tu akka rajau narong di so. Bekamu mamang godang sobai. Melihat amang pargot sinami. Sudah pengiduan nami nung ngadi oleh ho. Noeng pe neng masuk memahami tu bagas kelas na bibi. Dinalaho majalo persiajaran si anak bapak ibu guru nami. Asang giak manian gabi bohal naringgan tungulu nami gan marsada. Dohonom maso pada uninda tua-tua. Madalamin na perdadala tu binangan di satu pongan. Horas ma bapak ibu guru nami. Suang soni hami. Narong dison. Nareng masuk kami amang. Baik kamu magodang na hobar tu sih.
kelas 12 sosial 4. 10 sosial 4. Satu baris saja, satu baris duluan. Jangan dua baris, sambil menonton, ayo, biar rapi. Diikuti 10 sosial 3 laki-laki duluan. Tunggu dulu barisan. Mariza Kosamoga. Yolo. Diikuti 12 sosial 3 satu baris. 12 sosial 1. Ya, satu baris ya. Ikuti 10 sosial 2. Yolo. 11 Mia 3 satu baris laki-laki duluan. Mariza Kamubo. Yolo. 10 sosial 1. Dilanjutkan nanti 12 sosial 2. Dua Mia 3 laki-laki duluan. Mariza Kamubo. Nanti diikuti 12 Mia 2 ya. Sepuluh Mia 4. Bye. Penonton. Dago. Yelo. 3 menotor ayah. Sebelas sosial 4 sosial 3 11 sosial 3 dari belakang laki-laki duluan. Sebelas Mia 1 perempuan duluan, barisan perempuan. 10 Mia 2 JJ Mariza Koanggi. Halo. Dago. 11 sosial 4 laki-laki duluan, barisan laki-laki. Lanjut 10 Mia 1. Sebelas sosial 1. Lanjutkan 11 Mia 2 laki-laki dulu. Guru.
11 sosial 2. Halo. Sebelas 91 laki-laki dulu 12 91 sorry ayo mari Joko Samuel Horas. Sa disolo sesama. Mereka memang kudang hasil atas video dia. Horas. Mau Iya. lihat Bagi siswa kami yang tidak hadir semalam supaya melapor ke meja piket.